May hapon ba gibing nga ako sa akong A7C nga camera kanang it's not with me now gipayo na ko adto sa kuan kay under warranty. Naguba yan tripod mount so I have to get it. Good thing about here in Australia is kung imo gang ipa-warranty na ay murag kanang kuan gali mag-ayo camera digicam which is in Adelaide. Magpadala sila nimo kanang shipping label na makuha nga sa imong camera, free rang shipping, kuhaw nila, dadon nila ngadto ilang ayuhon, ipadala nila balik sa imuha. So nindot kayo. Naani pa na sa Pilipinas ba. But yeah, gipayo na ko nya nga nakataonan is ang guba sa akong camera. Ang ihalang tripod mount na loose thread but warranty man. Padala na ako. Yeah, nagunan ako baligya adto. I'm thinking of selling it and magkuha ko ganang kuan A74 but I don't know. I really like the colors. Nagsiyog tanong I really like the colors of gamma assist sa S-Log. We're shooting S-Log right now on FX3. FX3 is kind of heavy but kanaan sa kuning camera. It's pretty nice. Just pretty big. Anyway, so that's it. Update lang ko ninyo and I'll try to put up some of the old files I have. I've been very lazy and busy lately. And I'm sick right now. Kanang gilantan ko. Mura ko kanang, ang tawag nilang nga kay hay fever. So kanang hay fever nga kay mura na siya allergy. Kanang allergy ka na, mura abug ba. So nga akong tutunlan, ni Katol, ni Kuan ba. But nag-COVID test ko, negative man. So di COVID. But yeah, muna siya. Lain akong tingog. Kanang ubo ko and then kapoy. Murag na ako ilang tanon ko pero pag check temperature 36 degrees, wala ko fever. Anyway, mura na siya. Just want to say hi and paspara na ko and telling you that I feel like shit today but I should be fine in a few days. Okay, that's it. See you guys. Bye. So akong settings ganina mo nitong kuyo kay tanaw ng video baka nagakuan ko kanang 50 frames bro 50 basta kuha ako shutter murag weird to sa video niya but it should be fine. Anyway, that's it.